Dragi roditelji, drage mame koje me to najčešće pitaju, kako spasiti djecu od toksičnih veza u kojima smo ih često mnoge od nas začele. Tako da odstranimo sebe i djecu iz toksične veze pod broj 1. To se vrlo često pitanje provlači u radu 1 na 1 u konzultacijama po Spremi glavu. S obzirom na to da kad je knjiga odjeknula i kad je odjeknula istina o mom životu i o tom mom putu izlaska iz psihijatrijskim nalazom dokazano narcisoidno-manipulativnog biološkog oca moje djece, premnoge od vas ste me pitale, iako i ne samo mame, već i mnoge tate, jer kriva opredjeljenja duše koja stvaraju bolest, odnosno narcizam, naravno ne biraju spol. Tako da ste me mnogi roditelji, iako većinom mame, pitali kako spasiti djecu od narcisa. Računajte da ih trebamo odstraniti iz tog ozračja. Razumijem da nije lako, ali zato sam u poglavlju Kovanje plana opisala do kojih sitnih koraka sam rastrančivala svoj plan i kovala ga. On je trajao godinama, ali sam ga kovala. Kao što volim usporedbu sa žličicom kopanje iz filma Iskupljenje iz Shawshanka, žličicom kopanje kroz tunel. Da djeca što manje stradaju, a da opet što prije sklonimo djecu iz sebe u neko zdravije okruženje, bez obzira što neće biti možda lakše u svakom smislu, egzistencijalno, tehnički, djeci objasniti, obitelji ali će biti ljepše i zdravije. I računajmo, dragi roditelji, sve što nismo mi razriješili, prenosimo, ostavljamo svojoj djeci, što bi se reklo u narodu, u amane. Ostavljamo im škrinju nematerijalnog blaga, ili kako bi rekao narod, miraza, i ne ostavljamo im tu škrinju punu lažnih novčića, odnosno teškog kamenja koje vuče prema dolje. Napunimo im tu škrinju širokim, oslobođenim putem, uresimo ih hrabrošću i pokažimo im primjerom kako se samopoštovanjem ide kroz život, između ostalog i usprkos, kako bi rekla, i oslobađa, odnosno protiv narcizma. Zapamtite to, isplati se.